that's the side from where we came. That side. So from that side to that particular location along with the DC and DSP. Oh, tak dapat kita, tak dapat memang dia buat tu. Dapat dengan karbi. Memang karbi. Mana sam kan? Belageroy full sama kali ya. Kamu tu kamu Tapi uga karbi tu cuma kasih. Oh, kamu kamu ke? Lepas yung ini. Dia nak legeroy. Ke? Tak dapat. Tak dapat tu karbi ni. Dapat terus karbi baik. Mana waktu ini kau red bisa je kini ini tetap ini pengaruh red. Nah, apa yang lain? Yang kata ni kelampikan ni. Usembut Menteri Rangba Kejelama Sengabalang Dhar Hakapra Trik Naitung Ulalit Jurib Daladi Syakashnong Lapangam Hadian Kat Sansi Ka Jingjia Hapadeng Ki Nongshong Shnong Ka Lapangam Bat Nongshong Shnong Karbi Na Takpan Umadhar Ulalit Banjurib Syajan Ka Jaka Bami Ka Jinga Kerja Hapadeng Ki Nongshong Shnong Ka Lapangam Bat Ki Nongshong Shnong Ka Takpan Balasan Ranya Udau Chief Executive Member JHADC Mathombor Shiwan Ki MDC Ka JHADC Deputy Commissioner ka West Giant Hills District Abhinav Kumar Singh IAS, Superintendent of Police West Giant Hills District Jakpal Dhanau, Executive Magistrate Ma GH Pasa na Lor Kiway. Katay kajinga kajya kalami hadian bagi nongshong shnong karbi kilapo ya kapentor kabadang hap hapo upot usam ka shnong lapangam nakabenta bantong ya kiten riding. Ki nongshong shnong kalapangam banyada yala uput usam kilami patba bat jenrat napang ya kita kiten riding pelathong daki karbi. Hadian pat ki karbi kila penjulor ki penthor keba batang ru iki ying trap jeki nongram kashnong lapangam. Mangi gini badan sekali. Ya kan ni gelum ha kedong ka dasa. Hawa kan ni buthar do yang pangap terus sinong itu. Kita isoro, from yang keladai kim. Ni taj ni juga yang pengam. Pengan tu benar. Yang ni pak nak poli kemat tu nak tim sabtu kelam ni dah. Song tu dulu pun asu kan itu tu banyak. Ini ya satu track apa ni benar. Itu besar pori ba trek ka kena serok nang. Dadap juga yang mi pa dia percaya dari kereta apa lai long ba kontor ke area yang lokasi yang mentang lai kan itu ada pedendung ni tadi Kamu nak lah tahu lu. mar pedendung itu kan lokasi yang mentang jadi kita apaan sangat kau ke lokasi yang mentang Tengah dua senang congkar biura. Macam mana tu? Macam ni karbi mi Kita dah yupi le orang ke portion kan lipsi. Kena hal nak difference. Memang kita kat senang nak hal apa pun. Ni barang kali yang government lembaga rizal komiti dah dan deh tu le di sini. Lalu kan dia tu hal share. Sang belum senang gua kawasan kilometer spot, sang kilometer sini tu dia di along boda. Mana cong final ke pengerjaan komiti ini. Ini ke mana sebentar atau ada mana sama election? Mana Keluar gitu. Maybe not the right time to discuss. Gua enggak sama bukan ni dalam hari election ni. Tahu ni baru government baru ada state tu. Dia kata phase 1 second combine besar. Teman itu dah tahu wah. Enggak share kan limut gua emang kok bisa mau di por kampung bi di borom na hipoi le umi ke ni area kan to. Ong yang rim ketik yang ikut sama bu pilar de bisa. Kalau mempilar temu ile kam kile kam kita tahu de mi kita ke dispute sekali kali. Jadi por man di borom em ke tunah ni woman try por er mak ke state. Man di por bu set na tu to asam tu to kalian bu sebut pilar close por. Karena kami di ile man kun kai hodin dem pesa. Ba le bisi dengan kita yang ni cong nang obdiluk ni orang village along all the sosan kilometer dia nang next committee we cong dengan jong po dah first time po ni tu wana city ada malum bola ada yo idea ta yo kam gunuk sa tu to karbi siap genin ong kita hak dong kita tahu teman kam ni teman ni em pet di wan chom ni di yo idea tu telah yo ran upercang sa ka to ni leng kam tun ni bajan dia dia tip dia dia sengah wedding ni last kamu citi awar tu yang ingin kita juga wedding yang macam apa? Hari tu awak tunda ni biasa. Tapi em juga problem lah dia si dia tu dia cakap tu ni si dia perar awak put ni berioni.
kalau man lega tahu man orang tok orang ngi di waroi ko yo ngi man ga kanduli pseriria na hadi por kam te gadri awde kiumi ye so ida ro hande somehow na you by the short man gon ga sam ran bin de karya i michin te roi dan ne samru malagi lu atuan ni tem skrivin di tul kat kaman ka te to wa rapun mit kini ginong karbi wa la liki di repini ni kat kami yo di tim ni ki kata subject ko da we klang ga immediately po ni ari si da wa jiwan pai ji yo ma ta kwa wan pai he ji po la kaulo kala mili khantam wan kaulo kala mili ni wan check wan pai wan you ki to exact problem wa to problem ni man wa em tu ga ya encroachment ha tu area ko pni ni ini sarkar wan ni por kular le kular chim khia ya isu wa no chum sar le veli no ni si bude so how it talk with the safety sa kamera arti au tam de bu ki force ti kamera le house found force so gari bu ngi kana like one ta how it talk with ten go dang am jingu ki thuk te ga lai thuk ba tu ko gra de discuss il du hen ti wa ki chru hagini si uda wa ni ni chem penaru di si you discuss with the local people kana mau untuk thuk ini lai wa kana makam joman kat ka man kan nimpu em ni ma boy me proposal ni ba sai bi to dang yang de tip horo man nang ke bodar isu komiti ka man nang ngo under ayo ka man kan ni ba ini wede na chong ni original komiti la you ti melung ba mato du redi asam stem ni chong ni ti ba kan to election do you por hadis kedua ko ayu yang sindon de ni chong du par arling original komiti man de pen ba e po di asam kan wa yo le ni to le ni di mental activities orang orang kalau you dong ki to training in the chemical sarkar like that don't verbally find out who will take action against them. They cannot do this.